Onu götürücü daha son düşürücü de Allah kendi. 2017 yıl girgen. Yüzyali ol bir erkek bir kız var. Enemli içinde tongap kaldı. Sonra kaçıp kaldı. Ayağım birömden yürüp aldığından ökosuna ortasında ulus çıktı. Argastan yakıya tuğa geldi. Mekede 7 gün bulduk. Karataşlar buraya poşette dilap bolgon atı güloz geçir. Söylerdim 3 saat 5 liradan satып alып аны içtik. Саламатсыздарбы жалпы биздин көрөрмандар, бул ким элем мен ким болдум чыгарылышы. Бул жолку каарманыбыз дагы 66 жаштагы Нарымбек атабыз болмокчу. Ал азыркы тапта өзүңүздөр көргөндөй дал ушул жакта, тактап айтканда каарылар үйүндө башкалык кылып келет. Анын бул жака келүүсүнүн себептери эмне болгон, толук кандуу сиздерге чагылдырып бергенге аракет жасайбыз. Tarbiya bardığına bir dey berem. 10 bala bolsun bağat ata ene. Bir oğuşolanı biri geçip bağışbayt ata neni eminegen. Bir oğuşolanı biri geçip bağışbay ata neni eminege. Anam argın emisi usundu emi okatında Nidastatka. Hani işte 7 aylık batırıyordum. Anam andan keyin narında tüytürüp narında nimesini alıp koydu. Narın bekti koydu. Orta yolda ara belde mal bakçıkın çoğutular. Atağısı şaktı kendine şaktı, malın bağı şaktı kendine atağısı. Yine sol ara belden yol tosup narınga geltirip, narın bektip at koyuptur. Anan balık çağım sol at başının Akçay ayında o yerde çoğayıp o yerde balık kesme öttü. 13. klasta o yerde bit gördüm anan. Ondan keyin 10. klas bitkenden keyin teknikini okudum. Sılgaz teknik, zooteknik fakültesi. O anda sol zooteknik bilimge tuğra gelmeye kaldı. Yani vet teknik oldu. Vet sancar oldu işte kaldı Sapkos'ta. Sonra 25 yaşında Fatih yaşında Sapkos oldu. Akçay Sapkos'u aman taraf gitti. Çıkan çarpa. Sol yerden nime kıldık ki sol. 92. yılga çeyin aşağıda işledik. 76 bittim, 79'a çeyin teknikte okudum. Yani 2 yarım yılda bittim teknikten andan almaya varım. 79-81. Ondan keyin gelip Sapkos'ta sol vet teknik olup işledim. Vet sancar olup. Ondan Alges'te tuvar koyup böyle tuvar koyup vet teknik, sanitar, uçotçuk da olur sol. Yazında uçotçuk, güzünde kuvutta, kampanyada koy kurdurup osunda işledim. Bu kutuna şimdi hatırlamadım. Ondan men kudurgan koylardan sol 125'e çeyin, 130'a çeyin alganlar oldu. Sıylık bir turdu sol. Asıl Sapkos'tan. Ondan keyin 92. yılı emir alıp kaldı.
Sayıs tarkap. Benim battığım hiç kötü ki. Saydım malım battığım hiç kötü. Bayağı batırağın koylar yok. Bütündey solun battın. İlge, emgike bir almayı sol. Emgike tarattı. Sonradan harbi göğülüs katarında 3 koy verdi. Yani 3 koyları dağı sol. 4 koy verdi, 4 koy verdi, bir koy verdi. Sol. Öyle battın sol, o sol. Gerek geceladı. Onu paylandık. Ondan keyin soy sarkap bitkendan keyin bir açarçılık oldu. Arpa жеп калган болду. Arpa jep kalıp bir teleska geldiler sonra bütündey elder talap gitti. Beni teleskadağı saat için tutsamış. Akçasını vermeye talap gitti sonra. At bile gelip aylığa yemedi. Ondan keyin emin oldu. Cahil oldu. Bir erkek bir kızım var. Kancha жашыңызда үйлөндүңүз ада? 81 yılı güzünde öldürdüm. 82 yılı sentyabırın 3'ünde tuğulgan bir ulu balam. Al sokulta işteşet bütünde yaşım. Ayırıp geçken alakta olduk. Asıktan çıkmaya istiyor. Kızınızçı? Kızımın giyoğlağı sol sokulta, santexnik kendine sol. Santexniklerin başçılığı sol. Adam da santexnik ol gitti, giyin bunun guruşçuk koç. Ondan santexnik olup gidecek sol. Ondan giyin onun ayağının birömünden girip aldığından ekosinin ortasında uruş çıktı. Anam şoför benim. 3. tavar bol kosta orada işte içiyordum. O şaka tavar apkırçıdan. Tavar apkırgen şoför benim girip aldı. 3.'sü tuğ aldı. Sonra anam ekosinin ortasında çir bol acırası otola geldi. Benim 2 balam, 3. balada macak kaldı. Yok. Koşoydan kaldım. Keyin bir yaka, men bir yaka gelgenden keyin. Ата, эмне себептен бул жака келгенге аргасыз болдуңуз? Балаңыз, кызыңыз сизди карайын деген жокпу? Yok, anında büt alıp ketken daha gelin bu. Gelin alıp ketken keyin gelinge tiyden men yemek algan jokmун. Hiç kanday yemek algan jokmун, ön çıkkan jokmун, alıp ketten al. Alıp gelip sol ayol yiyip geçipti. Büt. Ola çakan vardı, o şaktan çıkmayı tutar. Dua kılatamaz olur. Emre zikri hadiye kılıpçı. Yurtuna hidayet gelsin demiş. Бул жака келгениңизге канча жыл болуп калды ошондо жалпысынан? 2017 yıl geldim. Anan benim tamamda sol inimli giriş inim sol tek pasportun oldu olan soyda ne yapalım dedirip yatırımdan. Argastan bir yakı yere tuğla geldi. Argibin argas yerine girip atam da var, atam olsa iyi ki ayağımın sesiyle beni grubun tutardılar. Argastan bir yakı geliyor tuğla geldi. Бул жактагы шарттар кандай? Bir yakta şartlar buna görüp turastar. Bütün yayı taşların vartan sırdalgan, komnatların vartan sırdalgan, çista. Sul elektrikten sul gök jakşı emgekinin altından sul. Bizge şunday bolup atat. Elektrik jakşı iştep atat. Bunun bunday emes bolчу.
Тамак ашыңыздар кандай? Tamam жақсы. Тамақты бағында береміз. Котел бұл тұста бер жақта емес бар. Қазанға, чоң қазандар бар, соларға тамақ тез қашады. Солар менен беріп қойшады. 7 жылдан бери бул жакта жашап, өзүңүздүн үйүңүздө эле болуп калган экен да. Үйде болып қалды. Анан эме, şu директорды айта кетсек, шул жерден шул мени умурага түрткү кылганы шул Абдуманап Абдубахович болду. Ушул киши мени көрүп, ушул жалгыз намазды жакта окуп атчумун. Аяктан көрүп анан ушул боорорду, ушул сени умурага жиберем деп эле жүрдү, бирок ошол кандай айласы келет, эмеси келет, учуру келет билбей калды анан. Ошол акыры мени жана Айсулуу апасы ошол тартып кетти, ошол ютубка чыгып кеттим. Анан Hayat компаниясы передал деген компания бар экен, ошого туура келип калды. Ошол компания менен умурага барып келдим. Негизи эле ал жака баруу ар бир адамдын кыялы болсо керек. Ошол кыялыңыз дагы кеч болсо дагы орундалып турабы? Андан да куттуктайбыз. Ошондой мүмкүнчүлүктү түзүп берген жаш балдарга рахмат айтабыз. Анан кандай болду сиздин барып келгениңиз? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Бардык мындан ошол биринчи 12 жарымда учат деген, 12 жарым болуп эле бирде учтук. Саат 7 жарымда ошол эмеге бардык, жана Малайзиянын Кувейтке бардык. Кувейт аралына ошол жерде 2 жарым саатта контрольныйдан өттүк. Анан Кувейттен 2 жарым саатта туруп ошол жерден дагы учтук. 3 саат, 2 жарым сааттай жүрдүк самолет менен. Жида шаарына бардык. Жида шаарынан ошол спринтерлер менен ошол эме жанагындай чоң автобустар менен бизди Мадинага алып барды. Мадинада 3 күн болдук. Баратканда ошол пайгамбарга салаваттарды толтуруп 9000 салаватты бир хадия кылдым. Пайгамбар саллаллаху Пайгамбар саллаллаху Умар жана Абубакир Сыдыктын эмелери бир экен. Ошол жерден өтүп аттык. Салават айтып өтүп аттык. Ошол таазым кылып эмеге кабырга. Андан кийин 3 күн батыл өтүп кетти. Андан кийин кайра Жида шаарына алып барды. Жида шаарында ошол көп жерлерди кыдырдык ошол жерденчи. Анан аягында ошол пароходствонун эмесине алып барды, портко алып барды. Ошол порттон бизге ошол эме кылды. 1,5 saat, 2 saatка жакын ошо пароходдор менен эменин ичинде жүрдүк, Кызыл деңиздин ичинде. Анан Кызыл деңиздин ичинде ошол бир өзгөчөлүк ошол Кызыл деңизден ошол аркы ошол маңдайда бир эме бар экен, чоң бийик там бар экен. Этаждын бийик там. Ошол 1050 метр бийиктиктеги дүйнө жүзүндөгү эң бийик там. Ошону көрдүк, байкадык. Анан калгандарын ошол жактан ошол эме кылдык, баягы баргандар менен чогуу ошол жерде тамак ичип жакшы салып келдик. Андан кийин да бир поход кылды ошол эме жака, чөл жака. Анан чөлдө баргандан кийин бир эмелерге бардык, тиги баса. Töylördün emelerini bardык. Töylördün 3 saat 5 realdan satıp aldıklarını içtik. Al emege darıken yana. Sırıkka darıken mingin birken. Eşlik edildi olgan yok, ne içtim ben Cılılayla sol yerden de saptırlık ayrı içi attık.
Yemeğe koyup çakadan tüyü. Yemeğe koyatken, çöğüne koyatken çöğünden kuruşkalar koyup veretkenler. Ondan 3 gün sonra evde olduk Madina'da. Madina'dan giyin anan 3 gün batile bitip kalatken onun Mekke'de 7 gün bulduk. O yerde çoğun salgılaştırsak gördük adam. Yemeğe ikinci taştan üç aylanganın baspagan mı ben? Anan kalaşkılar bilen jüdük, anan kalaşkılarga real төлep, anan emek aldık 15 realdan 25 realga çeyin төлep 2'den 3'ten aylanıp geldi. 7 yıl aylandı, sol üçüncüye taşlandı. Mekke'yi kara taştı görgende yok mu? Anan bir jakta turunan bir günü çığa alsam bir Nur Muhammed diyen bala jolukkan mı? Özü ayağı zdoroy balaken, oştuk balaken. Bir kızım var dedi, bir kız bir oğlum var dedi. Alar Karabaltı'da okusat dedi. O sırmenen geçinde yemeğe çıkıp umura giygen emeğe giydik. Emeğe çıkıp duşka düşüptük. Anan dağırat almadan bardık. İkinci taştan evimine düştük. Transporterminen. Anan Karataş'ta gördük. Karataş'ın çoğunluğu meçit yaktı kendi. Bizim meçit yaktı. Çoğunluğu taş kendi. O sol taştı bir aydan keyin Süzüle kaptallarına girdik. Girip altına canıması aldım. Polistim aldım. Lokomotif yaktı aldım. Böyle parla. Karataş var buraya poşette değil. Polgon atıyor. Güneş geçiriyor. Güneş geçiriyor. Çağıralım. O buğdu var çağıralım. Hani hayra cöğe bastık. Hani cöğe basmış oldu. Tasbih açıp Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber, La havle ve la kuvvete illa billah işte dualarını ettik. Daha 5 aydan keyin daha bas bakalım. Kayra daha girdik. Geç. Eve karap dursan 3 metrelik yerler girer. Basıp geçirdik. Çoğun bunlar 7 kişi oldukları yerde. O emirlerde, şlepkelerde çıtatkesin, yılan aylakçın etken. Yılan aylakçın önünde mayda taşlar butuna giretken bile. Şiren, Allah da taşlar verip durdu lan. Girip getiriyor sonra yemeğe girdik. Karataş'a girip dağıyla buğusu çıkarıp dua kıldık. Anam sırtқа çıkıp durup, kabatılan karap durup, 2 rekat nafil namaz okuduk. 2 rekat nafil namaz, milyon rekat nafil namaz okudu ya soğuk çıkartken. Anam üstünden dua kılana çıktık. Sonra ayrı 2 yemesini yetişmiyor mu 2 aydan kaldı. Özü aylap geldi. Nur Muhammed anan. O zaman ertesi baralıqdaymış, 3 ay кетіп қалды ошомен. Sizge мындай жардамдашып жүргөн кимдер болду? Ошол Nur Muhammed деген бала болду. Анан эмне болсо ошого чейин Amir Sağız Rahmin деген Amir Sağız болчу, ошол колясканы алып келди. Анан коляска менен алып колясканы кармап турду анан. Biz de yerden yemek alıp gittik, sonra tavuk kullandı. Geldik, kayra avtobus'a düşüp alıp yemeğe yiyip kaldık. Özüne ofşut ketти. Негизи эле ушул кыялдарымдын бири умрага баруу деп айтып калганыңызды угуп калгам. Азыркы кыялыңыз кандай болот ата? Эми
Kıyal uşul bütbetke de. Улам орындалган сайын. Orada çoğun umura gireyken. Kaç. Üstüden görsetip koydu bizge. Bir kilo siyaktı kalıpla. Saytan kat taşırmay orayken 15 gün talağa yatıp, emelerge yatıp, şöyle yerde yüvet atlatken, oşonda payamar baskandım, payamar oylanıp dursun, emenin üstünde yatkın ki, Hadise dersi soğuk tabağa attıran günler varken, oşuların barıdan jasaydı vardı, oşolun kalganını oşol jasat. Çoğun vardı oşol jasat kende. Anam bu radyoda köyde turbay öde kalmış ol. Азыр эми келгениңизге бул жака 7 жылдын жүзү болсо дагы кызыңыз менен балаңыз келип турабы, жок дегенде кабар алып жылына бир болсо дагы? Bakalım gelinim gelip gitti. Адамдык сапатыңды тилеп келген ай ошо адам бол. Анан ата азыр өзүңүз көрүп атасыз, сиз да убагында иштегенсиз, окугансыз, бирок убакыттын туура пайдалана албай калыптырмын деп өкүнгөн учур болобу ата? Убакытты деги эле кантип пайдаланыш керек? Vakit men namazda okuyan 2010'dan beri taka yakınımda, bunun 2006 yılı okup, anan dağlatta tolames avlatıp olsa göp su men avlat olan emi olgam. Gemi orayı oldu. Anan çoğun içimende 8 yıl içip olsa men ayakım tapta da. Anan emi benim maksatım usul paymarçılıktın işinde gana başka işlerde kalaganda şu paymarçılıktın işi gana bizde emek alparat. Jakşılık alparat da. Başka yolların barten adasının yolu kendi. Hakikatta biz de sol emek alatkenimizde göp sol paymarçılıktın milletinde sol Atkarбай бұл eskilitin emesi dep saltı dep işte emel kotkenmiş da dindi artka tıştaptı. Din uşul darajanı götürücü da din eken, darajanı düşürücü da din eken. Uşunu sezi otamda men. Yine bu dindi uşul yoğuru koyuş bu bizim milletken. Yine din bu adamdan yaşamışken hiç kim dinde olsa hiç kaçan oturmazken dinsiz olsan da al oturganın üstünde olurken. Onun için gep şu paylaşımcılıktan emesini diye atırılır. Sünnetin karma olsanı Karnı soğuğa amanlı ustayı tatken de. Anam da sol daracağını götürücü dağı sol tüyürücü dağla kendi. Anam Allah'a toluk iş edip Allah menen sol payambardan sünnetini alıp geçsek sonra ona biz toluk musun bulamat kelmiş. Biz de sol bir dağı emeğe kaldıran yoktu emeğin hiç. Taşkilden kaldıran yoktu. Çıkan pastana. Gede bir ayda 3 yol tüketiyordum. 3 günden. Anam 40 günden 14-40 gün verdim. Anam 1-4 ay verdim. Anam bir yıl 3-40 gün verdim. 2-4 ay vakat gün üstünde. 11-40 gün verecekte vakatken. Yılına 40 gün menen gelet ama sol gana beni darajanı götürüp sol Allah yolu kendi koydu atam. Программанын аталышы айтып тургандай эле ким менен мен ким болдум? Сизден жооп угайын. Bunun jönökeyle men begafar kişilem emi Allah'ın kulu olursa Allah'a ibadet kılgan pende oldum. Ay ошо адам болуп кетсинчи де ата энең болчу өргө жетеле
аюшу адам болып кетсінші деп ата анең болчу өргө. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Биздин Нижний Серафимовка Батыс Алиев атындагы Карылар үйүнүн мүдүрүмүн. Бүгүнкү күндө Меккеге умра сапарына сертификат берген Хаят компаниясы Ахматов Нарымбек байкеге барып келди. 15 күн Меккеде зиярат кылып келди. Анан азыркы күндө мына 10 күнү числода 2 күн алдың дагы бир подопечныйыбыз кетти. Буюрса ал дагы бир 15 күн жүрүп келет. Аны мына 77-жылкы жигиттер ушу сапарга сертификат кылып беришти. Ысык Ата районунун 77-жылкы жигиттер, спорт школунун жигиттери. Аларга да чоң рахмат. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Этаждарда жылуу, комнаталары жылуу, залдар жылуу, 20 градустан өйдө бүгүнкү күндө. Тамактары жакшы, 4 маал тамак берет. Мына азыркы биздин Садыр Кожоевич бийликке келгенден бери карылардын үйүнө өтө жакшы кароо болуп атат. Мурда 100 сом болчу питание, азыр 200-гө 100% көтөрүлдү. 200 сомго 4 маал тамак берет, ысык тамак. Анан жаткан жерине көрдүңүздөр, постелдер, шейшептер бүт баары таза. Сыртта прогулкада жүрүшөт. Кудайга шүгүр, мына бүгүнкү күндө кызмат алуучуларыбыз бүт бардыгы ыраазы бул жердечи. Анан сиздерге да чоң рахмат. Буга чейин келип тартып кеткенсиздер. Ошо тартып кеткенден кийин ошо ажы сапарына ошо Хаяттын жетекчиси ошо сиздердин интернетке чыгарган передачаңыздарды көрүп туруп, анан ошолор бизге Нарымбек байкеге сертификат штап кетишти. Ажы сапарына барып келди. Буюрса дагы бара турган ниеттери бар. Бул жерде мечитке намаз окуган кишилер көп. Буюрса акырын бирден жөнөтүп турабыз ажы сапарына. Бул жерде карылар шахмат ойношот, прогулкада басып жүрүшөт, анча-мынча отуруп беседкаларда карта ойношот, анан нард ойношот, шахмат ойношот. Ушундай анан кол өнөрчүлүк бар, трудотерапия дейт. Бизде неделесине 2 жолу трудотерапия өтүп турат. Анан инспектор по труду бар бизде кызматкерибиз. Алар менен иш алып барат. Бүт бардык этаждар менен бүт бардык этаждарда, корпустарда иш алып барат. Мындай бекер жүрө тургандар жок да, мындай басып, өздөрүнүн көңүл ачып, чыгып прогулка кылышып. Бизге бул интернат открытый типа да, ачык. Басып жүрө берет. Сыртка чыгып келишет, дүкөнгө барып келишет, өзүнө керектүү нерселерин алат. Бул жерден пенсиясы картага түшөт. Бизде өзүбүздө банкомат бар бул жерден. Ушул жерден акчаларын сымайт этип, өзүбүздө бул жакта сыртта дүкөндөр бар, дүкөндөрдөн соода кылып, өзүнө керектүүчү нерселерди алышат да.